أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النكاح من سنتي. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Unjengalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam uyasitshela ukuthi umshado isenzo sakhe naye washada indlela yakhe futhi yokuphila. So bafowethu lo mlayezo lo ngubhekise kubafowethu laba abadileya imishado, abadileya umshado kuphela. Noma umuntu efuna ukuba iMuslim efuna ukuthatha lento bayamdileya futhi. Noma umuntu esedlulile emhlabeni bayadileya futhi. Bafowethu, zintathu izinto unjengalwazi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam aseluleka ngazo ukuthi singachithi isikhathi uma kufanele zenzeke. 1, umncwabo. Uma umuntu esedlulile emhlabeni, zamani ngayo yonke indlela ukuthi umncwabo wakhe niyawusheshisa. Nibonile eNigeria kushone uformer president waseNigeria uMuhammad Buhari. 2 days time bengcwatshwa umongameli. Nubonile umncwabo wakhe abawubonile. Bekungena casket edurayo emabayibayi, bekungena hash ebiza imali ephezulu, bekungana paparazzi. Nazi ukuthi yini paparazzi? Lento lezi enzenzayo zabo after tears nani yonke leyo nto leyo ayizange yenzeke leyo nto lapha yana. Akuzange kube nezinkulumo eziningi kwenziwa ama memorial service nani umongameli lo engikhuluma ngaye ayizange yenziwe yonke leyo nto leyo. Akuzange lokuhlala umndeni udiscussa ukuthi lo muntu lona uzongcwatshwa nini, kufuneka malini engakanani, kwasacima kanjani, kufuneka sithenga inkomo nezimbuzi sibike kwabaphansi kube nje. Ayizange yenzeke yonke leyo nto leyo. Ngisho izingubo ade egqokile bekungewona amabayibayi kodwa bekuyindwangu emhlophe. Ngani? Ngoba lo muntu lona bekuyini? BekuyiMuslim, bekuyisulumane, bekungomunye wabazithobayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu kaMdali, obazi kahle ukuthi yonke into anayo la emhlabeni uyithole ikhona futhi uzoyishiya ikhona. Kwamuhle kumncwabo kamongameli uMuhammad Buhari, sengathi Allah angagcwalisa ithuna lakhe ngomusa nokukhanya, avikeleke nase punishmentini yethuna, akhona nokuphendula imibuzo azobe ebuzwa zingelosi. Amen. Okwesibili, uma ngabe abantu bevumelana ngokuthi babopha ifindo bayashada, ma-Muslims, ake niyekeleni ukuthi abantu mangabe bethi bayashada nina bese niqala ngelecture kuqala. Ake niqale ngomshado kuqala. Mangabe abantu ngabe sebeshadile bese kulandela ilecture emva komshado. Lento leyo ukuthi nijikisa abantu nithi abahambe bayobuza ekhaya ukuthi bayavuma yini ukuthi bashade, umsangano yonke leyo nto leyo, ngoba abazange babuze ekhaya mangabe benza ubufebe. Azange baze babuze ekhaya, bavele babenza nje ubufebe. Manje mangabe sekumele bashade, wena uyi-adjudicator okumele ngabe uyabashadisa abantu, ubatshela ukuthi wena abaye ekhaya bayothatha imvume kubazali. Bayithathile yini imvume kubazali mangabe beyolala bengekho emshadweni? Usathane osuke ekwenzisa ukuthi ubatshele lokho ngoba esuke efuna ukudileya lo mshado lo ukuthi ungenzakali same time. Be careful ke my brother. Okwesithathu, uma abantu noma umuntu efuna ukuthatha iIslam, efuna ukuphuma ebumnyameni angene ekukhanyeni, athathe lento engenabungozi, usuyaqala wena umqalela ngelecture kuqala. Ilecture yani?
embrace umuntu athathe lento abe yimuslim mawusomembraceile sekayimuslim ungamngenela ke ngama lecture ukuthi mawuyimuslim kumele uthandaze kangaki ngelanga kumele sifaste makufika iRamadan ungambuza ke eseyimuslim lo mbuzo ombuza wona wena engakabi muslim yini into eyenza ukuthi uthanda islam ungenaphi wena lapho wayefuna ukwazi ukuthi yini into emenza ukuthi athanda islam decide ukuba yimuslim ungambuza lokho seningcweka nje niyixoxela nina njengama muslim eseyimuslim lo muntu lo lokho ngikukhuluma ngoba ezindaweni eziningi ngisho kweyethi masjid iyenzeka lento engiyikhulumayo umuntu maqala kuthiwa umuntu uba yimuslim uzomqala ngama lecture hayi mangabe uyimuslim akumelanga ungahlonipha abazali sekumele uyiphathe kahle akusamelanga uphuza utshwala yonke leyo mdanti leyo ingenaphi umuntu engakabi yimuslim embrace umuntu umenzise ikalima umenzise ishahada athi mangabe seqedile lowo muntu loyo ukumenzisa ikalima ukumenzisa ishahada eseyimuslim obese kumtshela ke ngelecture ke leyo ufuna ukumtshela yona sengathi umdala ngasipha amandla siphi tawfika silonde asiphi hidayat silibone iqiniso siyeke ukudileya izinto ezingadileyo sakhuzwa uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wena mawufuna ukuqhubeka nokukwenza kwenze kodwa ungathawutshelanga wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin